Kachnong Narwan ka WM East Jain Hill District ka waman kachnong wada bananam hay rep ipen mi so kontara langba itiang uso hadu wada poy ule cadu bay de waya luti ka sorkar langba kachnat irep iriang waya uni uso yi uyo hadu banai maj. Kamte hakani kenti kachnong Narwan langba ka Narwan Multipurpose Cooperative Society Ltd tachim go kalat kaluti upan sa nam yo so wami na kani kachnong de wopen man ya katamasa wa arsingi watip kam ka Narwan Orange Festival hagale wali witri uni ubanai January Hamadan Moknor Narwan East Giant Hill District. Kachnong Narwan to ko wahab hapo ka sutnga saipung constituency ko wajangai kam wa khandi pausan kilometer na Shillong waile pauso kilometer na Juai. Heyato wagani katama sa ni liang uwahe chnong ka Narwan ulam suk langstang kam ju uskatri chnong uliyo syadam pentip ki wa ipenman yagani katama sa to chibentau elat yagi pajba upenawan sakhi ki yagi thaurep so wada sikai dagi pausnem chadin hagani kachnong najrong wo pentip mitle yagi thau yusuk wa em hagachnong Narwan doong le wa hagini ki arsngi wadaw penman tamasa daw embon ki jaj penverngya yagi pajba apakan thup na do irwai isyo wadaw chimbenta daki warwai wa bananam ka distrik wa kajala hakasing sedang kalip hauterik daw em ka marathon ka pensang thok pajba hiyato isi ipen em kan rocks ka trekking ipen yo pajba ya ka phalim nuksa ka fashion show wa irwai isyo iput item kalip hawiterik wan kasingi wa bot daw em ka cycle race I hier lai paj ya ki thaurep so kontra ka yakop kho so kontra wadaw em le ka yakop Miss Narwan Orange Festival arhajar arpauso najrong kiwi wan ki jaj penvernya Ikam ki organizer yang ke Narwan Orange Festival arhajar arposo ikubla ipi ki perlong media kam jole yang ki viewers yang ki channel ki repair ke jingkam yang ngai anu ki arhunta ko bi kitin jantia kitin benar yang I ko bi nak kitin parang kanang ki bi tuan ki perlong yo sang pho ki jingut yang ke program yang ke festival ke yang I ke program yang I daw man ga ha le phau tering ubenar nungkong snem arhajar arposo kata tak pasal ke nungkong ko hakasni ko aron to le phawi tarik January arhajar arpauso kata tak pasal ko hagini ki arsni ro em ki program ki evening program hagite hakasni ko nungkong man ki kamni na ko nungkong to daw em bon ki program ki daw em ni ko fashion show daw em ni kita to aron ki fashion designers ki we yo lekini ki than ki yo I ko vi to kalana culture ko vi wan to ko huns ataya kini ki aron ki designers daw punyo ki ka sap ke tanan ke konsol ke ki ha kata kasni wa kam ju le ki models le daw yo pi ki bane ni wa khnang yo ku ikani ka sap ko mg CV le daw em ki live performers ki pair kam ga lidi ador len sawen kam go vi na no wai ko tip ha ti kini ki thai yo I pasti yo I ro ko vi kam ju le ki nong tem ki the band colors wa DJ meban hagajuk dan kasni hagate to kasni dewan hagasni wa argon kate to li phawi tari January arhajar arhauso kamwa celebrate ikani ka festival ga yong I daw em le ya kani ka jing celebrate li benta yo ki na kan thai wa to daw em ka beauty pageant yong I kate to ka wa him benta ki khon yong ka ki chong po kani ka state ga yong I hagate daw yo pi yo ka sap ka talan ga yong ki wa kam ju ong ki kan thai man ki wa penyui ba ka beauty with brains ong dima kam kani ka jingmut ong festival le em ga ka purpose ke I le kini ki we hima kani ka bentale ong ki beauty with purpose hap ka kam joi ke daw em le kam give to one ki artist ki pair kan to ki mama tips and mama boys ki the band ki DJ Setan wa kam jo pair give to one daw em le ka prize distribution yang ki outdoor activities wa ki to one ki partnership yang Iwan ki kami Sarah Resort Fragrance Event Management wa ka Goddess Salon kublai bibro nga today langsung langstang ibadai wa hasnong ng kasnong Narwan East Giant Hill District kat kibayan nang hande nga I maliu sadap badai sekretari jong dar personal Narwan berkunjung ru sekretari jong ka Narwan Multipurpose Cooperative Society nanta ikam so kini sunga ibadai director jong ka festival kesni ko pengin sepenlong ka laipo bat laipo terik entau nai January hate baha madan mukna Narwan
Te tuan ini kuat tip sepi ki bai ba borok bana chan bada jai ba kumang laong haka arkun laipo kat laipo witeri ke Januari ada cara bersau ingin pelong ya ka Orange Festival Manan Mukno Narwan te long nangta ka kejaka kene kejaka pelong ya kene ka festival kalong kejengjengai na selong ko koi kumbak kendai pusau kelomda tenanta na cuai si lai pusau te kejaka ban lek sekata kejaka kedai namukhap untuk badon ka abiko private limited nang tu kecengai sa 10 km te kuta long kejengud hi kejeng long ka aim objektif hi jengi ban pelongi kan ke festival kalong kembali aktif lut hi barok tharai te yo le sedon ke aktif ro nomor ba usok larwan de kibon balaktif de wabang sengiam bat kunjuru uba kipai ba kiyo de po te nakta gadau kwa an ke kejengud ngi ban pelongi kan ke festival long ban pakipat ba kini alat pan jengok hi dalade sa ki niki brisok bedon senong narwan badah kejuk poro ba longin penitu sa pertai ki jaka ki sadong sakun ke itna bedon itna ki iksai kilung ki ai bedon ko senong tau tentang ya khadwe ki prolog natan makangai ban Yawan sekenik festival nomor kenik festival kin sedon bon ki activities ki bagin la kenik asni kita ya kebasa ngan IT no kai secretary jangka multipurpose cooperative society bagin kata nang tabat sa ikom sekini tahagane ka festival sungi kandan do ka sport activities ke bagin tu padu ka marathon ki trekking maka cycle race te haga dewan ngindon ka marathon ke 8 km kandan ar kita ya ka benta ka benokong ka di Iksinrang berkebenta ke baar ke di kentei te ka registration min sedang naduk ka arhun rutrik haduk ka arhun pratrik ka benokong arhun arbesar te haga de ngin shimru ya ka registration fee ka bolong sanspa ka marway kata kala include lang bat ka wei ka t-shirt bat kandan ro light refreshment kan ka do pesan spa te ka location ka bangin sedang ya kan ka marathon kan David na jan ka inside in nanti na ndaran bypass hadu ha narwan madan pai salom te ki nangishi benta ki bala bansi benta kan ka marathon kan David ki khasan senen chalor kataru ki haban produce ki age-proof dokumen gapor location benta perkepor bang sedang ya kene ka marathon ande be do ka nyo buje step ya ki shinrang bat ya ki kentei pat kande nyo sten te ki bakwa ban kontak ki la ban kontak handu numbar nyo not san ru not sound ru san makin tip ya ka nukul singkan kan ki kwa ban keli te hadir nang ta kan sa don ga awareness program hak badi pat ka simpan sinu jong drop ya ka ulang salang ka ba kindon ro ki resource person ki ba shampang khamtam kitu ki ba lawan syaka ulang salang hadin ke lab ko ki ya ke sinu ko mi na drugs te hadin ka awareness program hak por shpe ko jepat insa sedang ke tracking hagan ke tracking ru kandan ka registration kumba haga apun rutrik pat aru praterik so dadang pun ardo sa te hagan ka tracking ru kandan ka registration fee kepasan spa tu ka marway kata including pat ka t-shirt pat ki night refreshment te kacaka ban sedang pat ye ka trekking kan day baik nak venue playground schedule cha site asliang pat back to venue playground
Di bala mengisi bentah hagan ka trekking kade open to all. Kumbaang meneh ka Taiwan start kade HPOJ. Kilo kiba wa ban kali kila ban kontak hakine kinamba Pranot iwei sau pra arsan asau rew. Haga day 2 bat haga day 2 kan don ka cycle race kane ka don arbenta nak benta kishinrang bat kenthei tikanero ka registration date kan sedang do ka arkan ruperik hadu ka pratri Januari aku sa haga ne kan don ka registration fee wa sanspa ka marway kata oleh including bat ka t-shirt bat ka refreshment ya kan ne kan sedang na do ka sign in majan ka sign in chadu cha jalapet muthalang deng nota kin wan thai pat nak tu kin poi ha venue playground te pibala banishim bentah akan cycle race kalau open to all ka por ban sedang ya kishin rang in sedang 7 am sharp pat ikin thei nhiều khatsan te ki ba wa banishim bentah kila wat phone haw le number 70569 5889 te hadin nang ta kan sedon pat ka haga por kan RBJ kan sedon ka orange peeling and eating competition te haga por shbaji pat in saya ka orange garden sightseeing te haga ne por ka pat kilo pujo ki ba macam ba ta jangai begini shubanta lang bani ban one ban sakhi dalade haga ne ka festival ko jagi khna ban lang ba shangshit ban ba ka jung dan lang